Thokozani makhehla, thokozani bomkhulu, thokozani bogogo. Nginibingelela nonke ngokwahlukahlukana kwey'hlalo zenu. Angibonge nje ithuba lokuthi nibuye nabuya nizobuka lamavidiyo. Ngiyazi-ke ukuthi-ke le vidiyo ibuka ngisho abantu abawogobela ngoba iyasiza kakhulu, iyacobelela ngolwazi. Engizokusho nje ukuthi uma kuwukuthi udinga ibhuku lemithi uyakwazi ukuxhumana nami. Ake kubeke nje kucace, uma kuwukuthi udinga ibhuku lemithi esetshenziswa yimi uyakwazi ukuxhumana nami, sikhulume ngikutshele ukuthi liyinkomo engakanani, bese-ke senze uhlelo-ke lokuthi ukwazi ukuthi ulithole ibhuku elinayo yonke inhlobo yomuthi ongawucabanga. Lokho ngikusho kubantu-ke laba abanye uthole ukuthi mhlampe umuntu uphiwe isikhwama ekhaya, kodwa isiphiwo lesikhwama lesi kuwukuthi akazi ukuthi makuthiwa uyaqala nje uzoqala enzeni ngani. Ngiyakwazi ukuthi-ke labo bantu abakanjalo ngibanikeze ibhuku elinayo yonke imithi iyona engiyisebenzisayo. Ngiyaye ngibize-ke leyo nkomo-ke engiyibizayo, kodwa-ke ozoyizwa uma ngabe kuwukuthi uyayidinga leyo nto. Ngiyaye ngiphathe kabi-ke umuntu uma ezongibuza into bese enze ngazuthi uyayidinga, kumenze ukuthi ngize ngigcine nginabe kabanzi kanti unenhloso yakhe ethize. Kodwa-ke kulungile-ke, angikho lapho-ke okwanamhlanje. Awubethele umuntu wakho, umbethele nje ngengidi straight ukuthi kube owakho wedwa, angaphinde ezwe omunye umuntu. Hamba-ke manje futhi, hamba uyongitholela umabopha, hamba ungitholele umakoti ogoyile, hamba ungitholele isivimbo sengwenya, ngitholela imfinyezi, imfinyezi isilwane, imfinyezi. Awungitholele uvumo obovu, ngitholele ubhekamnangedwa, hamba ungitholele umunyu wamampondo, thola usehlula amanye. Into ozoyenza uzothatha la makhubalo uwahlanganise, masuwahlanganisile la makhubalo uzogquma-ke la, kodwa kulo muthi uzogquma ngawo uzofaka le ngidi le. Le ngidi uyifaka ivaliwe, ukuthi ingidi angithi uyazi ukuthi uyayivula uyivale ngokhiye. So uzoyifaka-ke ikhiyiwe le ngidi okanye ivalekile. Uyagquma la le ngidi khona la, uyakhuluma-ke la, ubiza igama lalo muntu wakho ukuthi ngiyamvala manje usibanibani, angaphinde abheke abanye. Noma kuthiwa nalabo anabo njengamanje akabayeke, yena kufanele ezwe ngami kuphela, hhayi omunye umuntu. Uma uqeda ukugquma lapho uyachela, uchela la nilala khona. Lesikhiye-ke lesi usenze njani-ke? Lo khiye-ke lo uzowuthatha uwufihle lekwazi khona wena nje, ubeke lapho. Uqikelele ukuthi lo khiye nje ubekile lapho, ungawushuthe-ka nje phezulu kude la uzowubeka khona. Ungalahlekelwa kodwa futhi ukhiye ukuwuvula, ngoba kuyothi-ke uma-ke usumuzwe sekuma emqaleni lo muntu wakho usungasamfuni, uhambe uyovula leya ngidi ukuze nizokwazi ukuthi nihlukane, ngoba into ezizokwenzeka kuyothi wena ungasamfuni kodwa lokhu ikulandelile one way uma ukuthi leya ngidi isavalile. Uma uzwa nje ukuthi awusamfuni usuyohamba uyovula leya ngidi ukuze kwazi ukuthi-ke uma usumtshela ukuthi awusamfuni angaphinda lokhu ekulandela. Iyona-ke induku le bengithi angininikeze yona bantwana bethongo. uNkulunkulu nje anibusise, aniphe konke enikufisayo naloko enikuhlelayo nje ngey'ngqondo zenu, noma enikuplanile njengoba uqala lo nyaka omusha u-2023 engathi kungaba yimpumelelo.